Om Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur pangaksaman titiang. Binaka pengelantur semah saking sekat Ramagong Bintang Bali Timur. Titiang ngalungsur gengerna pangampur. Apan jantan runa luwih munyuk lungsura titiang ngaturang cerita punik. Pemekas. Maka kirangipun salita manut rengarse. Ledangwi gedane ngaksamanya. Pamersa sinamian mungweng carita sane aturung di tiang mangkin boyo enten sios mapi tegas Nilo Sukerti. Nilo Sukerti kan malih pewara-wara itu nah kelingsir ngenikin di tiang sedereng di tiang madag nata ngentos lengi haji mangga di tiang ngerinin malih pacang lungo manuasa ketengah ngalas wentane puniki kadipun Sukerti wonten ampura tan sahata di tiang ngerinin reng haji sampun pinakangan di tiangipun soma ledang ngaji ngangenipun mantu kadi mangken di pinaka ngangen pahipun sing sedang melakukan pesan bola palih dewa nunas aja miring sang maharsi suba mapikole somah dewa subanglah rasa seragap suba swadar maning dewa sang awerat nggih wonten sapuniki kade atur ditiang lanturang ditiang mangde ditiang lunga malih ketelengin wana pacang manuasa yen mekedase nanggo asuci laksana sapunika aji puniki aku kok bisa malih kelingsir nggih pangi dewa medet camane ketelengin wana patut nah dapangi Sukertinya nah haji ngajak dipuri. Oh inge sapunika sampun manah ya. Inge beli ledang yang ngeniken sikanipun aji pemekas pet iwang doaningipun wau para tangkel. Nah matur nak masa sematros su. Mami kang lugra titiang ratu babung kali ratu babung putra rianto kan titiang punik wadah penyeruan kali kang tamu mangne sampun wana-wana niken titiang ratu babung. Nah Sukerti dan yang Sukerti sumang saya gala anak liung lah penyeruan ini wong jero liwat deh Kang ya aja yang dipuri oke nah Sukerti meme nya nunas lungsor mau dia malunya saya yang kepuri terus dia nunas dina nih atau salina ring yang kepuri nih pasang belum ini Bal. Gini. Dina ane ben bani semangat. Benar. Wen icang aja hingi lah pemarkan itu agung kalas. Nutuk ke pelajaran itu ben kejap. Yen kalungan Yen nutuk ke kejap. Kenyal. Tonen yo ane mung pematan perang. Nah soda nih ira gemarekan tuang itu jalan Sake walau. Nah ngon kena sing ne. Bukoyo ini lo Sukerti ada nih ini. Bos Maromo apa ada ane? berbulan madu itu. Dinyalin lah dan ke Indo Agung. Ken ni sepat akhir ni ane. Nah, madak apa ban ngapa fokus ni ane sing gitu. Sepat penjelasan ini cepet. Separiangan bikin Sukerti bes mare ajak dipuri mejane sing bungo lah karbuen kalian ketengah ngalas Sukerti nah danyen lo salah tampikin gelah mirip nyengohang gelah tuna Resno tu nas wejo kinukudan lo we. Uli semitan lo kenoban gelah mikayonen. Sinah sebat lo lakar kalin gelah luas kuen ketengah alas. Kewala kubiang mendoh.
mapan mula sodar maning sang nateng rat patut amrih suka ni kang rat tan midap larane ngawan nah tu awanan tan pariwang ne dinane jane gelah ninggalin aku kallo lakar metir ke yakra kemo ke tengah ngalas las minap kayun palwocok ko dewa pacang ningal tiang ratu aku iman pinunas tiang reng angan palwocok ko dewa sampun ang palwocok ko dewa jagit salin ansring kuwet dengan sikang tiang sampun meswawu tiang nyak natan pudin sampun malih palwocok ko dewa pacang ningal sapa si rasane tunasang tiang aja iri keren pudin sapa si rasane iringan tiang ratu aku kadi rasa perkati tiang netan berdepi iri keren pudin ratu aku iya nalin yang kayun gelah nak bat pesan lakar pala sedikit dewek lo kuala sing dadi ben gelah maklek itu sangat sebatangan lo paunukan kanti pesawitane barang ajak lo megenuwi rasa dini di purian sing jekwangan pengaya penyeruan lo muani ne barang ajak mesti mau keramu nah gelah sing boyo nyendok begini suang-suang mirip kena sebat kalian gelah walau kini ini ada alin-alin gelah bina ke pengantungan jiwa permanan gelah loh lah karijan gelah ngabo melah-melahnya lo ngeraksa dah pesilihan dikena liang bet suung kenai ini subuh saat makan gelah melinggal di dewek lo ngabo nah amun to nyenan lo Sari Ri Ayo tiang ratu dewa agung putra wenten apa nah ini iya Suketi jani sebuah sakti nako pemekale dini lakar kalian gelah luas ke tengah ngalas manuase ngiringan pewara-wara ide sang marsi ini jani nyainya lakar serahin gelah ngiring dane dini di purian patut ngaturang jagra winungu kengken pola paleh sila keramani ngaya dini di puri ingin ya dengan sapu ini neten sanang palunguh jokari dewa semenyaring sekian titia pangayang titia nyarangin dane iri kireng purian ratu dewa agung lo Suketi iya ajak nih mo apa pantas nih iya takonang dajen yang timur biasa ya sepemalunan ngaya nah mudah malu nah lo pangsing mekelonyen para kane nyantos gelah di bancingan kalau kalian malu mama aku ben lo sana gelah sing mekelonyen ngalin aku kolok paling lawas pantas pitung dino nyak nyenengal saat dia di kedelone sudah gelah mewali tinggal belakar ketemu tekian lo nah amun tuh kalian gelah Iman becek-becek palunguh jokar dewa mati ratu aku lan rasidnya lumpang selamat gelah pangerahajang masih di tengah ngalas tur maning ngalah kan mau wali kalian Ciro Mekal tunggu dadas Ciro Mekal bas pangan yung setang inek pemargan itu dewa agung putra nyireng namangken iri kireng puri ngeras yang menekani pemargan itu mau wastu lato karya pemargan itu iri kaleng telangin wana kapeng kaleng geles mewali mepurian ratu buat sari yang nyuk semang pesan percitunya mak bakal modonya kengkan sebab jangan dibusan sakti walane jani pengidiknya tekening mo reh makane maluan dari penyeruan dini makane lapah ngaturang ayah dini denyen mak bakal mat-mat ngaji do pedang kira bermakni ne jani pai depan tiangnya bakal kemudianan ide doa kumpul reh tiang suara jinawa jen patut pemijaan anak istri jen patut pemijaan anak lana tiang suara jinawa jangan ada yang tiang kemebat ini yang ingat sapun itu
Sanang becek. Manana jero bakal uning rek udiano duwene jadi. Jurusan mar. Yang pancen nyarengi. Jurusan. Isu Gerti. Nyai Mesesari patuh ibannya. Tunggu dada separuh cakar dewa mau canasa punika Ratu Dewa. Sing ingetken keginan Nyai. Ini kenapa? Diaji kaden donen rayunan. Semuanya mesodal. Dah, ya. Tuh, mau sari jak milu kan. Beranda nanyi. Beranda lo ya mau. Beranda tuh berwana. Mau. Terus medageng pisan. Yani inek punika durung sayuwagi titiang mesote. Sane mangke titiang lungsur masih Ratu Dewa. Sapunapa? Nih cuma Sari bakal ngatur orang ayah ngapurnya. Dia udah pesan bakal belajar, yang bakal milu nih Mas Sari. Ya pancang gelis-gelis. Mana sampun nang ida Ya, ya aja. Bocah pacang mriki mate. Sukerti. 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 Ya. Mamitang lo bromater sisir di tiang Ratu Dua Kumpul. Dados kadisah pranegata pisan palung ocok dewa. Nedone di tiang mariki kudian. Menawiti wenten pajang basang reng sikian di tiang. Maka durus yang Ratu Dua. Mangani sisi di tiang unik Ratu Dua. Saat maka. Dados sapulik tu palung ocok dewa mawacan Ratu Dua Kumpul. Aja keras-keras kanan mumpung-mumpung pada silo. Sukerti. Nyai mirip sing nawang. Ken-ken lauli kering ngajak Yadi. Status lulut. Kemeglah barang-barang main barang-barang. Yen gelang lah pelarian besik. Tunggulah ngajak tadi. Kanti kejami yen pang. Nah, kencan memang gitu. Ingin Ratu Dua Kumpul. Suadar maning sang anyak rawarti iri kering jagat. Wadah-wadah palung ocok dewa makna pikaun sapunik. Yening sida palung ocok dewa makna pikaun sapunik. Kesarengin aduk ideyang. Saat maka palung ocok dewa. Ngicenen ipon ni pedak jana ketuladan. Mana ni situ ipon ketuladan. Tapun tapi kemargin palung ocok dewa Ratu Dua Kumpul. Sukerti. Ingat Nyai sekali bikin Yadi. Ini nabi ni kunik. Dia kadang mau pesan ke Nyai gitu mesikan gelap. Sukerti Nyai lakar kalian gelap. Jani Nyai serang lah ke beli. Belinya ngajak dikuri. Pak Dok. Gitu mesti beli agung wentan ya wen penyeruan Sukerti. Cukta titiang mesra ring belinya ngajak siram. Belinya ngajak mobil. Ini seiring. Aduh. Pada silo aja. Plikion. Ya. Tunggu deh tadi di Dua Kumpul makna pikaun buka gitu. Nang tegarang beli mapungatu. Rebeli ning Agustine. Nyanang nyen beli bakal maluan mapungatu Plikion. Nggih, manggiang di tiang. Awak ke tiang Ratu Dua Agung. Dados palung bocok rewo sapunika mau picoba sering ipen palung bocok rewo. Dari waktu yo enten atur arin palung bocok rewo sapunika. Dagi nyuk serah ka. Ipen palung bocok rewo tanya nyarang mo kolam mo. Enten karyo nikin. Yan iwang palung bocok rewo micik nikian pun Riki enten yo kolam. Mangku cak siap dah jangan cak kenap. Sajun. Nang kompes bunga nikil nih. Sampun ang palung ocok dia makna pikaun sapunik. Sila nanya Di pet berada di ketahuan di balik banyak. Sampun nabi penadas penegaran permukaan. Sampun ang Ratu Dua Kumpul. Amel. Ini dadas udah Plikion tulungin tiang beli. Plikion tulungin tiang beli. Es. Mai, sila nanya di kedorong. Udah sampun ang Ratu Dua Kumpul. Beli tulungin tiang beli. Nah, kita marah kanggo. Dah. Yul, nah, peragat malugan dia. Malah jelas yang tahu nak merame-rame di taman. Nah, hilang ajaknya. Sekarang beda yo. Pen mo. Mesti ngatur orang mo.
nenuan karyo rao. Beli agung. Dong tiang tan madayo ken beli. Jak macana beli di taman. Nadu rosang. Jak sop sangkal Sukerti bakta ke pokolaman beli. Mung pengyadi tan dipuri. Raben beli sampun berika lunga ke pejarakan mantuk. Met. Mengimut. Met. Yon, iwasi yon. Cara ketekung not. Amin. Lihat dong, gelis-gelis di tiang nongoten Riki. Sangkat weda nak ngukulangan beli. Nah, sampun nang imut sira lagan beli di tiang. Tiang sampun lasarya maturin beli lungo biago. Ngot engut. Ijo kau ketekung. Biago. Suketi ni ka sira. Karan yadi nglas omah ibang adane. Dong jani jagipo beli nak beli kidong. Kaiseng madaya ken polon ni bawa kakedo. Suketi. Dong nyai macana di taman maroyadi sing dipuri. Yang di perantanan lakon nyemak gaya ini kengken. Tapi walau ada salah tamrina, telah metakon ke nyai. Maka sujate nanya ngalah kenakan biagong. Nyai sangat telah kenakan biagong. Apa biagong remeng? Rap dua agung istri. Man kengen. Dada sanang becek pisan palu ngocok ke dewa. Mapa itu bahasa puni kering si cantik. Ingin sana makin. Kuyakan nyani aturan yang rap dua agung istri. Banyak dia makin. Kadi rasa ada pemimpin nenten mana yang ring ide raku. Puni kini. Wet sangkanin itu mari kau sesikian itu. Talar yang sapun boleh mempenguat. Gimana itu nenten ngegapur yang ni ratu dua agung istri. Dong sangkan beberak nenek. Gol ni kedong. Waduh kaken. Nah yang kedong. Kete mau ke perantanan. Nyemak kaya nanti dong. Lah kan mereka datang bicara nenek. Dulu sang palu ngocok pada memupuk. Yang lengkap. Gelah metakon jadi kalau sing benar benci motorkan gelah cikal pungal gelah bawang kir. Nah udiam biagong dini ngajak Sukerti. Nak entan. Nak kenan nengen. Ya. Dok. Isi ngeleng propolon boh. Nak entan. Benar-benar cuma motorkan gelah. Awak parakan pejarakan melung kan ini di korepot. Sukerti. Nah terus. Saat mako. Sukerti. Saat mako. Nenen malu. Apa tuh saat mako ya? Kenda minap. Saat mako sisih kan. Kayang ci jelek perajin. Aduh. Yan. Ya. Ini gimana? Cuma nak Sukerti. Nam singeleng bro dengeng mata mengidam polon. Sukerti. Saat makot Sukerti suwire aden gelah luas. Sukerti Adik itu Sukerti kan kalau sada. suwire aden gelah luas. Sukerti. Sukerti. Napi mengandung niki. Ada. Sukerti. Ludah banget. Sukerti. Aduh, wah. Sukerti kan mana tuh? Ngagon polon kok. Sukerti. Bani cikan lah. Sukerti. Siapa ngoda? Yal. Yang. Gimana jani? Yang udah beragong ini aja Sukerti. Kane wau. Abna. Sapu niki dan sapu niko. Apa guys sapu niki dan sapu niko? Mana beti atur tiang. Sapu niki dan sapu niko.
Sane wau dan sapunika. Ye, ya pragat mondok kene. Wis panuwun Joko Dewa wonten riki ring taman. Rares sapuniki. Ora kan panuwun Joko Dewa dan sapunika. Aduh dah. Dah. Batu salah bikin dah. Jagong, yang kene kan uno kene. Mangke dia kan bisa madam manggil yang ngerti. Tapi magawe nang sapunika. Yadi kan wedan dipuri. Ben pidan, teko yadi yang bisa dia lakar orang tingkah sini di taman ngajak lu sekali. Orang. Yul, tidak ada belas yul. Ulat minam. Rap! Sukerti. Jam Sukerti jadi. Arah! Kalah lihat dia lihat. Kiri, arah. Gerak. Siap. Nda wawu. Ini saja maka siapa nada? Wawu dijahilin Bagong. Apa ya? Lalu kalau mau cukur dewan enten mat. Pusaka duwene, kat duwene itu kenapa? Ya. Aduh. Ini. Siapa gelah ngambil? Ye, dong lali kalau mau cukur ngambil. Beri mekutang nuno. Beri kan don. Mana? Nabi aman sih. Sing gumanal gelah yang sing lakal memunut jenengane. Reh ning kitu ni mumpung dong aja nekat di madian ngalas. Lan jemu wali nang alep jenengan malu main main. Inggih pini becek. Giring budal lumun. Oh kadang sing mendaya jak tumian ada kene. Sap mati aja. Iya, nih sedang meluung ngetek ke. Man kengken, tadi dewa melipatang gue apa kalau ada kejak di puri? Di tiang lali ngambil pusaka duwe tapi mau ibu nih gangsar matur ngawang sendiri. Oh dong, nih pusaka neng siapa nih dewa gedeng? Neng yang ki macam ya apa sih ingat? Minta di pun barang apal di tiang dan ini jodoh lagu. Apa kan maningat awak parakan? Yang gedeng? Melakukan malu? Ingat, Kamu mau besar mau? Awagang mau pasang hijab puniki. Kene adik. Ya ning sing adik teko di nona jani. Mau bisa dia pesan mulang alai dewa. Sake walau adik do salah tampi. Sepedekan mau kajan. Sampun abdi niki mo. Adik pangkalo nawa. Netena ada biuto di taman. Yudo sampun abdi. Nah, aneh ngutram biuto jangan dalen. Nggih. Tuh penyeruan ni dewa nih. Aneh marentata dari adik uli di tengah halaki lo Sukerti apa? Sampun abdi pun mo. Dong duga pan ngeremeng hidup beli aku. Sake walau suka tomang mo. Sing rungu dari yotken raus mo ke adik. Sampun niken mo ipun kan. Benar, por niken mo ya sing rungu. Tuh. Sama. Tuh. Adik dapat nubusan raus mo ke na. Dan jebol, hidup beli aku pun aja. Bang alai hidup lagu. Nuki ke bakawa. Beli nawang dikian. Bomongan mangkin sampun angin beli kekebangan ring yang itu. Bawasang kuyakianipun. Napi kiyukti ipun Sukerti di karing taman poleh ngaremi hangan dene. Ida imo manikin iki mau. Membalas naik ke belakang. Yang kejar kejit kedap. Saja adik, tetap unikon agak beli. Dados kali. Nak pegel beli kalian. Nang sekan membawa saja. Jadi. Tapi jati. Jadi. Beli mau. Mengkengken adik. Yang sapunika langganan solahipun Sukerti. Rumah sedikit. Wet titiang. Wendane peniriki. Mangke yang sapunika sanang. Titiang pun. Pamit. Pangan yang. Laudang. Mas sekali. Kengke kena di nih. Dong kengken beli agung jak. Tadi mau balik. Nah, beli agung nak tanroh kan kena di tiang. Nak beli ngale Sukerti, mudorang Sukerti ngale beli. Beli agung, nang pirang atau di tiang.
Yang beli orang di yang lemah ini Sukirti, menikah kerodaan jadi kencang tanpa Biagong. Biagong lengah dia nak sayang ring beli, dia nak kan sayangkan Soma. Jelek-jelek nama Soma pasti sayang nama itu. Yang beli sedang permangkin di tiang kan bocor, jak balu di tiang permangkin, tapi malah macam dingin-dingin. Suruh ajak di tiang majangkut. Tengok yang itu sing ulok-ulok dadena. Nak ragel ngalih Sukirti jadi orang ngalih ke Sukirti do. Dumadak-dumadak digeles asun karta warung gerah diang pramuka. Lama kane presiden kalau ngecap pada wali budak malu. Yang diamunikin gede pisan gogodane ni bagian di tiang iri kerepur. Ajar mana di tiang ratu dua. Punik alen-alen paling tapi nampingin di tiang ratu dua. Ratu dua bungkut. Dada sekali lah rukat dibanding wartu mana di tiang. Arianto kan digelis presiden kalau ngecap pada wali budak. Ini Arianto kan kalau ngecap dewa melulungan mereka ketelangin wan. Sepatu merah ini kerem puri. Wantang segahan agung sani akrang kita. Uang secokot sani akrang kita. Dimau sani mangki di tiang dereng siaku. Wantang sembah baktin di tiang lien akrang di tiang reng angan pelung. Akhirat bagus. Nah, Sukirti. Gelanyuk semang pesan tekining semah pengastung karanyai nyangre pengeroklah. Walampura sepanan gelah beli gapan reh kerungah-rungah runtak muali kepuri doa awanan denyen nyai salah tampi sing sida pen gelah ngemangai apa Sukirti sing medaya gelah tugas itu di rumahnya ini dia alasan mirip tumilah kecannya ini awinan ekar gelah natatnya ke puri dong di supane teke nekat di puri nirgawe tulia gelah natat batu mo tanma pikenok mulek ini nyuruh ke nanangnya nyak mesai akong suwecan gelah tekan pengwalas batin ini kenal dewek ina yang jumahnya tanya ngerasang kemelan kena jadi puri ya juang di mama paling agak nyingama nasi moran jumahnya B nyintan ngerasang nyak agak bisa ganginin anusa pantas nyingama roro kan kena pesang selengisa dipuri nasi apa ajangan kengken kadan mesruh peng solas galih kedas nyala be gudang warna jukot apa kita yang sengaja awenan luwung pungutnya makinyukan peng 4 peng 5 dugo penyemimung umahnya ngelah kubunnya bungkol dan subah tuduhan tongosnya pulas tikaknya weh not dipuri apa pula seni kaden lah kasur gemi galang tumpuk mampurada awenan ketelon duga banyak pulas jumahnya garang toleh natani not jadi wasit makel nya hujan-hujan kene lah dan bonyok dipuri dengeng matanya not kekerneban puri nih kekerneban batalan nih mirip jadi anggon mekot tongosnya mesulah nama toleh tejan puri nih galang megelanarang ben saking galang keliwat awen ngulak sing kena penyelebat tegah sing panas jalan ini jalannya terasa Sukirti amat teman Ratu doa kumpul dades las pisan kalau ngecok kodemu mayang-mayang sikian-sikian ratu doa kumpul sepanang nyebat ulonnya
Lok Dados biasa. yukti medaging pisan sekali pawacanan palung sokode. Reh kenis kanti yang iri koreng kono. Kadi rasa nunas lungsur yang netenang. Dados wejo palung sokode wenata yang meriki ngapun. Walu yana yang mengenang mereka wang. Presiden yang nemu suatu ratu 20. Gimana? Yang diampuni kene bakti yang reng angan palung cokode. Reng dijamin napkila. Nabi yukti iwang yang ratu 20. Nyai sing merasa tekini pelik. Apa kal kayaknya di taman ngiringi beli ya? Dados yukti. Dereng kemana hantu siti. Nabi yukti iwang yang ratu 20. Bani ngeremih dari beli. Laksana apa banyak itu? Ratu 20. Sapu sirap purang ngeremirakan palung cokode. Ina yang bawa sang dumun ratu 20. Orang nyai ben membalik kuri ben.